Dobar dan, poštovani gledaoci. Današnju emisiju Školska hronika važnih datuma vode Jelena, Livija, Nađa i ja, Nikolina. Danas ćemo povodom Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe dečijeg rada razgovarati sa stručnim saradnicima i profesorima Hemijsko-medicinske škole o dečijem radu, zloupotrebama, o negaciji dečijih prava, ali i o naporima da se navedeni problemi prevaziđu. Naša prva gošća je profesorka Snežana Ilić, školski psiholog. Dobrodošli u emisiju Školska hronika važnih datuma. Hvala lepo. Međunarodna organizacija rada svake godine na dan 12. juna podstiče zvaničnike svih država u svetu na problem koji je vezan za zloupotrebu dečijeg rada. Da li su napori i mora do sad doveli do određenih rezultata u rešavanju evidentiranog problema? Da li biste mogli da nam detaljnije objasnite značenje pojmova zloupotreba, zlostavljanje i zanemarivanje dece? Kako prestići lanac snabdevanja? Znači, veoma važna pitanja koja imaju negde svoj, da kažemo, koren u siromaštvu i datiraju kroz vekove. Svakako da je današnje vreme, kada je vreme i tranzicija i nedostatka posla, naročito doprinelo porastu tog problema, da su deca zloupotrebljena u radu, teškom fizičkom radu i oblicima rada koji narušavaju njihov psihički, fizički, moralni integritet ličnosti. Deca su prisiljena na rad jer negde njihov opstanak i opstanak njihovih porodica je doveden u pitanje zbog nedostatka posla njihovih roditelja, a sa druge strane nekako su prinuđena da se bave radom jer ih možda neko upošljava u poslovima kojima oni dobijaju neki prihod i time prehranjuju svoju porodicu. Naravno da su tu prisutne strašne manipulacije i malverzacije sa decom i negde novije istraživanje govore da oko 120 miliona dece i muškog i ženskog pola je u nekom od oblika, teškog oblika izrabljivanja kroz oblike rada koji su neadekvatni za uzrast na kome se primenjuju, a možda i moralno nepodobni. Svakako da to jeste situacija. Kao što smo rekli da je uzrok dečijeg rada u negde siromaštvu koje je sve prisutnije i naravno da je tu i negde neadekvatan broj radnih mesta za odrasle, kao i neadekvatna socijalna zaštita dece i odraslih, a naročito negde problemi oko toga da se deci obezbedi obrazovanje i vaspitanje u ustanovama i negde kroz zakone države pokušavaju zajedno sa Ministarstvom prosvete da stanu na put izrabljivanju dece u radu. Zbog svoje posebne ranjivosti deca su višestruko izložena zloupotrebama od strane različitih, hajde tako da ih nazovemo, poslodavaca ili negde ucenama ili izgladnjivanjem ili oduzimanjem prava na sopstveno mišljenje, ograničavanjem kretanja. Sve ovo dovodi do jako teških posledica po psihički, fizički, moralni razvoj ličnosti, dovodi do nesigurnosti, do neadekvatne socijalizacije, problema u partnerskim odnosima kasnije u životu, kao i u poremećenoj slici sveta i odnosa koji postoje među ljudima, jer uglavnom je tu koren na problema u toj neravnopravnoj igri moći, a obično oni koji imaju moć i imaju mogućnost da manipulišu kroz ovo što sam prethodno navela. Pitali ste me šta je to zloupotreba i šta bi bilo zanemarivanje. Pa recimo zloupotreba i zanemarivanje imaju svoje različite oblike u kome se mogu manifestovati i to su uglavnom ponašanja koja ugrožavaju psihički, fizički i negde moralni razvoj ličnosti. Što se tiče zanemarivanja, to su svi oni postupci gde se neadekvatno ili
nikako ne reaguje od strane onih odraslih koji imaju prilike da zaštite decu, bilo da je u pitanju seksualno izrabljivanje, iskorišćavanje dece, zatim da je u pitanju zaštita dece od rada koji je neprilagođen njihovom uzrastu, zatim onemogućavanju dece da imaju zdrav i normalan život, a to nam negde Konvencija o pravima deteta nalaže da im obezbedimo uslove da imaju pravo na adekvatan razvoj i zaštitu od strane nas odraslih koji imamo priliku da im pružimo zaštitu upravo od zanemarivanja, zloupotrebe u lancima, trgovine ljudima, trgovine dece, vezano i za različite kanale kojima se obavlja prostitucija, a gde, nažalost, imamo uključenu decu i naravno da ih zaštitimo od pornografije. Hvala vam na iscrpnim objašnjenjima. Verujem da će našim gledalcima dati podsticaja za pozitivno razmišljanje i delo. Dobro, ja bih samo da dodam, ako je moguće, na koji način treba ova borba da se sprovodi. Mislim da je to jako važno pitanje svih nas koji težimo da zaštitimo decu od ovakve vrste izrabljivanja. Prvenstveno je akcenat na tome da treba sakupiti važne informacije, ažurirati ih i naravno voditi računa o tome koje su to kategorije koje su posebno ugrožene i osetljive za ovakvu vrstu manipulacija. Naravno, treba proveriti sve one podatke gde se negde sugeriše da se krši zakon, naročito ovaj zakon o radu, i treba doneti programe gde ćemo osuditi takve oblike ponašanja i izrabljivanja dece, zatim hitno sprečiti i negde ukloniti decu koja se nalaze u takvim lancima snabdevanja, stvoriti dobre programe da ćemo pružiti adekvatnu psihološku, vaspitnu i fizičku potporu, podršku toj deci i naći adekvatne načine da se obavi socijalna integracija takve dece, jer smo naveli da su ozbiljni problemi sa kojima se deca koja su bila izložena takvoj vrsti rada i takvoj vrsti izrabljivanja imaju probleme kao što je nesigurnost, neadekvatni posle partnerski odnosi i negde poremećena slika sveta koja postoji u njihovim očima i verovatno imaju utisak da pravda negde i ne postoji. Sa druge strane, važno je da čitavo ovo naše društvo nekako načinimo da bude senzitivnije i osetljivije na ovu vrstu problema, a to ćemo učiniti tako što ćemo raditi na informisanju, na osvešćivanju ovog problema. Zatim svakako da trebamo da negde akcenat stavimo na emociju koju trebamo da izazovemo kod ljudi. Znači, možemo da radimo na tome da osvestimo čitavo društvo tako što ćemo organizovati edukacije, naročito edukacije za sve relevantne činioce koji se bave ovom problematikom i edukacija inspektora koji trebaju da prepoznaju oblike manipulacije i prikrivanja dečijeg rada gde su oni izloženi određenoj vrsti tortura, pritisaka, neadekvatnog rada, teških oblika rada, kao što su neki od oblika ropstva, krijumčarenja, prodaje, angažovanja u nekim ratnim oružanim sukobima prisilno ili tako što će ih negde na neadekvatan način koristiti u lancima distribucije i prodaje narkotika, kao i u lancima prostitucije i pornografije. Naravno da decu treba zaštititi i od oblika rada sa opasnim mašinama, alatima. Imamo mi, nažalost, mnogo slučajeva gde
je deci predata prerano odgovornost za koju oni nisu psihički sazreli i kad se desi tragedije, onda se najbolje setimo da razmišljamo o tom pitanju. Prevencija je najvažniji oblik zaštite, a sve ostalo su intervencije koje treba raditi kada se dogodi nešto što nije poželjno. Svakako da treba osigurati da pravna procedura se skrati i da omogućimo da sudstvo što pre reaguje u ovim situacijama. To su neki od oblika borbe protiv iskorišćavanja dece u lancima snabdevanja. Hvala.